Hello ma'am, I this my lay manana fida thai event hogi chakcharam dai asini ngasi young simple and healthy ai do hogi si ma'am ngasi gi si mathen kongdum thongba pudina khamula manane alu mula bhaji haidi fry kangu haitare chini ma'am da ina share to ni na to ise si ma'am phadigom do khogat le si se yo tali bo moi sumai to na te uchi na chaya ba si moi sini lang ise se hindi jinam se khitang di khi kharani sonde loi lo re si nuai re phadigom se khara okhak wang ja re si ni gi hingon giờ bữa nay xe nó bị trứng âm đầy xe sân đau rồi đây xuân hình còn gì là phôi pan bị lì và sẽ trình độ xe đi là tới cái view Hello ma'am, ngasi ke hai tare ai blog se ke hai ni aina masana ne first time kino to riba flaxseed kine laddu simi ba da jing na si aina kino to riba jing halake ma'am da adu ye na si video suna mini flaxseed hai se khoi kai kauri khangde mi te da de khoi hindi de alsi gaure adu gi ne laddu se inham da cha ba phai ai du ene the student mane brain su phai have a student sing tin su cha ba jai si se brain surface skin da su phai masam da su phai adugi ne asi se ina sari ba khoi si sa ba gi keno se keno flaxseed mi khra na sum flaxseed te sum direct chai ba khra na ngau ga chai ba sa halaga duga khra na laddu si mi the laddu si na ke dori ba kuina ne laddu se ne char di phai hai je keno duga laddu ni na tasty ho ya basina keno gur do hape ko gur ga nangi ilaichi do adugi powder ga aduga keno ga akhoi kaju kismis almond su hapaga ne ase laddu semi ba ase jam phabani aduga hausu hauri me amsu ne sema ga ne chaba jani adugi ina ngasai nundin da hauri ni hauraga ai mani jemina siko du to inamda changadi sigumba se chaba feba akhoi thoiding gi laddu gumba flaxseed ki laddu sigumba se dugi echu semi hello ma'am si se flaxseed hai duni flaxseed ki ne si ngau tho e ba khara inghal le si ma sum keno hing smai ngau ra sum asi da chana ba gi inamda da si yam phai skin gi su hair de gi su duga brain su pha bani smai laddu sana chara di aina chini angang aduga tawraga se kaju kismis almond se tawraga aina laddu tabani si se flaxseed indi da alsi go bani si se alsi ki keno hane alsi keno hai alsi go ri si se the english ne flax seed go ri si se asi gi laddu se mayam head ka su bani se kaju kismis lop nak jawre aina hujik sa na to ri si ga ba keno to iba laddu oina ta hori ba si se do de gi kuina thamba jarani do inam da jor bani na sigumba keno se ha pha bani cha ba to masata do ge ai mayam da ngatang share to ge na ina si to ri si ga laddu ta ri si ge jing hin bani do ni se mayam flaxseed ki laddu ni si se mayam su khangani mi dei da khangre kari maru ko gono haina flaxseed ni se kaju kismis almond duga aduga keno ga jawri si je ilaichi khara hapi do chini angang ba gur do aduna tot ni ghi ga to ga chini mayam su to no chaw si jam pha bani brain da su phai hai bani tu ni na share do ni na tawri se dom mayam ai gi alsi gi laddu ai do flaxseed ki laddu se yung se ole si khak tho ai ani khak ti cha khare si mayam da share to ni smai ole si do si sini flaxseed hai do do
काजूने किसमिसने अलमोंड इलायची गतनी गुड़ का हदी चीनी गांगवा असी खक थोई से मैम अइना शेयर तौनिंगना तौबनी आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो। आज लेके जाओ ना, 10 लेके जाओ, 10 लेके जाने 3 लेके जा रहा हूँ। नहीं तो मजा आता है। वीडियो वाला उधर बनाओ, सेट का सेटअप पूरा लगाओ। आने का समय 9 बजे का। आज आप लोग थोड़ा सा साइड में आ जाइए।